अहानपदा मरुओइबा पाव माहिरोई लिसिंग कुंथ्रा मतोइगा चहुम यांखै मतोइना चिंग अमदी तमगी पुना सेंटर चामगा तरा मतोइदा एग्जाम थादुना कोसेमना लौबा क्लास 12 के एग्जामिनेशन ngasiदगी हौख्रे फेब्रुआरी 19 दगी फंबा हौगदोरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की सेशन दा कुकी एमएलए तरा डिस्क्वालिफाई तौनबा वारेब लौगदबनी हाइना आरपीआई अटवाली की नेशनल सेक्रेटरी महेश्वर थौनाउजमना फोंदोख्रे उड़ीपोक चैराप कोर्ट कम्प्लेक्स आरएएफ न चथकिबा का हेनबा थवंगबो यानिंगदबा फोंदोक्तुना कोर्ट कम्प्लेक्स ममांगदा एडवोकेट सिंगना वकत मिफम फोंख्रे मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो की निमिदांगी मणिपुरी पाव मीटिंग ताबीरिबसिंगबो सुरबला माइरेम्बम तराम नोक्चुरी हौजिक मियामदा पाव मुचा खाइना पिजरी Council of Higher Secondary Education Manipur Kosemna Lauba Higher Secondary Examination ICSE 2024 ngasidagi puna mahairoi lising kunthra mathoiga chahum yankhai mathoina ching amadi tam yauna puna center chamaga tara mathoida exam thaba hokre ngasidagi haukiba Class 12 की एग्जाम अदुदा पुना सेंटर चामगा तरा मतोइदा साइंस आर्ट्स अमदी कॉमर्स स्ट्रीम के अपुनबा माहिरोई लिसिंग कुंथ्रा मतोइगा चहुम यांखै मथोइ साइंस दा माहिरोई लिसिंग कुनिथोइ चट्रु कुंथ्रा मथोइ आर्ट्स दा माहिरोई लिसिंग निपान ग चामा अमदी कॉमर्स दा माहिरोई चट्रु ककुन्ना एग्जाम थाखी तुंगी माहिरोई कयागी लाइबक लेपका दरिबा एग्जाम असी हौगदबा मिनिट 35 वाटलिङैदा बेल पीदुना अयुकी पुंग 10 ताबा मतमदा एग्जाम हौकी पनबयाबदी मणिपुर की हौजिक ओइरिबा फिवम असिना माहिरोई कया निंगथिना माहि मसिंग तंबा फंगदबदगी ममी अमदी अदुमक ताखी मसिना माहिरोई कया कुमजा लिसिंग अनिगा कुनमरिगी एग्जाम असी प्रमोशन पिरकद्रा हाइबगी चिंगनबा फावब लैखी अदुमपु लाइबक फदुना एग्जाम असी बुदि ngasiदगी हौदोख्रे एग्जाम असी के अरोइबा मतम फावबा एग्जाम असी तंगदु लैताना पांगथोकपा हाइबसी मियामगी अपामबनी अदुमपु मियामदा मिपाइबा अमदी मियामदा अदुमक लैरी लोइनना गवर्नमेंट स्कूल दा तमलिबा माहिरोइ सिंग इरांग असिना मरम ओइदुना निंगथिना माहि तमकिदे हाइबा याय पुनमक्ता माइगैदगी सरकार की माइगैदगी मणिपुर की मियाम की माइगैदगी याफा पाउजर पिजरी जी मणिपुर की थोई बैरांग मरुकसिदा अखोई असिगी मिरोल अमदि तुंगी मिरोल की फननबा थबा इंखांग सु लेप यादबनिना अन मणिपुर की मियाम दा अपील तौजनिंगबसी अदुगुंबा इसासिंगी लाइबक लेपदोरिबा यामना लुरबा सुकुंबा क्लास 12 की एग्जाम मतम असिदैदा मखल अमतगी इरांग बन ब्लॉकेट अदुगा आंगांग सिंदा मिपाइबे याबा थगत पे याबा मागी लाइरिक की लमदा लाइरिक पाबदा अकाइबा पिगदो मखल अमतगी थबक थोंगसिंग तौबीदनबा इन अपील तौजरी अदुना अमोहना मणिपुर की मियाम द मरुइना असुगुंबा छात्र छात्री कयाना सरुक यादना थागदोरिबा क्लास 12 की परीक्षा सिदैदा मंगोल पिबीबा मायाम चंदना मखोइबो अखोई तुंगी लंबी माय पाक ओइननबा अखोई मंगोल पिमिनसी अदुना अखोई सरकार की साइट की सु यारिंगै पामदब थौदोकसिंग थोकनबा सेक्शन बथबक थौरमसिंग अखोई अयामन सु लोखले अदु होजिक सु लोखत लेपत्रि अदु मियाम पुनमगना अंगांग सिंग सा सिंग सिबु परीक्षा थाबदा शांति लैना फजना इंग सिंगना थाननबा मंगोल ओइननबा अखोई पुनमगना ईश्वर खुरमिनसी लोइना मंगोल पिमिनसी हाइना याफा पाउजेल मंगोल पाउजेल अदुगा छात्र सिंग पुनमक्ता मंगोल ओइबो ओइबियु हाइदना की साइट के हाइजरी था असिगी कुनिपानदगी फमगदरिबा स्टेट असेंबली की मिफमदा मणिपुर थुकाइना पथोगलकपा एमएलए तरागी मथक्ता अमत्ता ओइबगी फिरेप लौदना डिस्क्वालिफाई तौगदबनी अमसुंग थांजिंग चिंगी अकोइबदा लैरिबा चुराचानपुर खौपुमगी खुन कुंथ्रा निपानबु कुमजा लिसिंग अनिगा कुनिथोइगी नवेम्बर 3 इलीगल नि हाइना ऑर्डर थोख्रबसु ngasi फावबा युमसिंग तखाइदना लेहलिबा असि अथुगो मतमदा लैंगा इविक्शन तौगदबनी हाइना आरपीआई अटवाली की नेशनल सेक्रेटरी महेश्वर थौनाउजमना फोंदोख्रे ngasi kaisampata laiba mahaki yumda pangthokiba paugi mifam amada wafam asi phongdokladuna mehsorna hai manipur kaibe yaroi haina manipur legislative assembly da wasak laukiba mla humfugi manungda minister ani yauna mla tarana manipur tugaina ba phongna thoroklaba asida manipur legislative assembly na karigi makhogi mathakta action lokhatribano laiba ki cabinet mifam chingi district singda famlaba fawbada lakhidaba minister ani article 164 की मतुंग इना मकोई डिस्क्वालिफाई तौबा याई
थासिगी कुनिपांदगी फमगदौरिबा स्टेट असेंबली असिदा लाक्तबा एमएलए मिनिस्टर सिंगी मथक्ता ऑपोजिशन रूलिंग खाइदना अमत ओबेगी अपुनबा पंगल उतुना मणिपुर थुगाइनबा सिलिबा सिंगी मथक्ता एक्शन लौखलु हाइना महेश्वरना हाइकी क्याम कुइना थेंगिदोइनो क्याम कुइना येंगिदोइनो क्याम कुइना खांगिदोइनो हाइबगी वाहंगदुनी हंगइबसे मरमदि करिगिनो हाइबा मतंदा असेंबली लेजिस्लेचर ओइना लेरि मणिपुर कन्नी हाइदुना मणिपुर थुगाइबा यादे हाइदुना वासक लौखिबा एमएलए हुंफु मरक्सिदा तारा अमदि मणिपुर थुगाइनबा यावरे प्लस अदुगी मनुंगदुदा मिनिस्टर अनि अमसु पोर्टफोलियो यावरे हाइबसी मिपुम प्रजा खुदिमना खंगबनी एडमिनिस्ट्रेशन खंगबनी कंसर्न डिपार्टमेंट खंगबनी लोने खंगबा गातनी अदुना आर्टिकल 164 की मतुंग इना द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इक्वली रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हाइना हाइबने आर्टिकल 164 की मतुंग इना अदुना मिनिस्टर अमना चप माने अदुना मोट मानद तारगदी मिनिस्टर की फमसे लौथोकपा आर्टिकल 164 की मतुंग इना फजना याय अदुना उखरुल द कैबिनेट मीटिंग फम की मतमदा चांदेल द फम की मतमदा एनीवेयर फम मतमदा मणिपुर की एनी इशू सी मतांग सिदा कंट्रीब्यूट तब याउद्रबनेबा याउद तारगदी हौजिपो मखोय मिनिस्टर अनि फमसे थमीबसे करिगिनो हाइबा वाहंगदुनी अदुगा एमएलए तरासिसु एमएलए अदु मिनिस्टर अनि दुसु ओरकान सिदा मखोयसु याउरिबा अखोय एमएलए तरासी हौजिपो डिस्क्वालीफाई तौद्रिबा करिगिनो अखोयगी इथिक्स कमिटी अमदी सब कमिटी में लेरे सिदा लेरि याउरिबा कमिटी सिदा याउरिबा म्यामसिना एमएलए तरासी डिस्क्वालीफाई तौनबगी दमते रिकमेंड तौद्रिबसे करिगिनो अदि रिकमेंड तौब तारगदी स्पीकर ना कंपलसरी अदुम मखोय डिस्क्वालीफाई तौब यारबनेबा अदुना अखोय लाचनिदी हंदक लाकदोरि फेब्रुवारी की 28 सिदगी असेंबली से फंबा हौदोरे हाबसी यामना नुंगाइबा पावमनी इट इज थेंगु थेंगमलबने अदु सिंग फंबसिदा अखोई गातंगी असेंबली फंबदो नतबा याम एक्यूरेसी ओइबा याम अल्टीमेटम डिसीजन अमा लौमिनबा मथौ ताई अदुना ऑपरेशन ऑर्डर रूलिंग ऑर्डर हुन्नरगा लेबा मतम नतबा हुजि सिदी मणिपुर की यामना लुब क्रिटिकल फिबम योर अबनिना अपुनबगी पांगल उले हारे कांदा लीडर्स मैमसी अमगा येनबे मुहुत्ता पुंजन मिनरे हारे कांदा अल्टीमेटम ओइबा हिस्ट्री अमा क्रिएट तौमिनबा होटना मिनसेन हाइजरी रिक्वेस्ट तौजरी प्रजा पुनमक रिक्वेस्ट तौजरी थासिगी तराहुमदोगी निमिदांगदा चिंगारेल टेस्टपुर थोखिबा थौदोक्ता चेन्नई हाइबगी मतांगदा निमितरा मंगानी की जुडिशियल कस्टडीदा रिमांड लौथख्रबा नहा तरुक कंडीशन अमते याउदना थदु हाइदुना ngarang maikei kayadagi lakiba miyamna चेराप कोर्टा थोमजिनखिबा अदुगा मरी लेनना रैपिड एक्शन फोर्स RAF ना फोर्स सीजन अदुना चथखिबा थवोंग अदुदा एडवोकेट अमदी पाउमी याउना असोक अपन थोगनखिबा थवोंग अदुबु अकनबा मवोंगदा यानिंगदबा फोंगदोक्तुना ngasi उरिपोक लैबा चेराप कोर्ट कॉम्प्लेक्स ममांगदा वकत मिफाम फमख्रे वकत मिफाम अदुदा सरुक याखिबा ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन अंबागी प्रेसिडेंट पुयाम तोमचा मैतेना हाई कोर्ट हाइबसी लमदम अदुदा थोकलिबा क्राइम खुदिमकी केस सिंग पुथोक्तुना लाकपा ngakतने यामना सेंसिटिव ओइबा केस लैबा तारबदी आयो अमदी डिस्ट्रिक्ट अदुदा लैदिबा एसपी सिंगना मांगजोंगना सेक्शन थरांग लौफम थोई स्टेट फोर्स की नुपी पुलिस पर्सनल क्या लैना ngarang रैपिड एक्शन फोर्स की कांगबुना मियाम अदुबु तानखाइनबा होटनबदा नुपी अंगांग यावना मिचम मियामदा खुथाबदा नतना मोक बॉम कापतुना तानखाइ की बथोंग अदु यानिंगदे मदुदा नतना माफम अदुदा लैदिबा नुपी अंगांग अमदी कोर्ट अदुदा थबक तौबा जज कया अमसु असोक अपन नंकिबा थौदोक अदुबु कंडेम तौई हाइनसु फोंगदोखि Yesterday, there was a demand letter of some accused who have been arrested in connection with a case for this snatching of arms. Regarding the members of their families who have come to the court is very less compared to other incidents. However, without any reason and without any provocation, we have seen that the RAF, instead of controlling this crowd, in a peaceful manner, they use this force without any reasonable excuse, and we are protesting against that. And in the previous occasions, there are we have many women police personnel of Manipur police who are competent, DM University की महारोई सिंगी खोंजंग ngasisu hanba laitana chathari DM University की स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन पांगथोकनबा अमदी मथौ ताबा दिन सिंह हापु हाइना एजुकेशन मिनिस्टर याउना मरी लेनबा खुदिंगदा तक्सिन किवा अमदी मेमोरेंडम पिसिन किवा अदु थबकतो ओनथोकनी हाइना थाजबा पिरखरबसु ओनथोरक्तबदगी फेब्रुवारी 10 दगी हौदुना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ममांगदा PG अमदी अंडर ग्रेजुएट महारोई सिंगना पुन्ना अहिंग यारेक्तुना हौजिक फाउबा खोंजंग मखा चथरी मकोइना थमकिबा डिमांड सिंग फंगद्रबदी
Mahairoi Singna Hungary strike forward Chatarakani Haina, University Asigi Mahairoi Ketrimayu medicine of Fongdokre, Wafamasi Ngasi administrative block Mamangda Junction Kiba, Kongjangamari Lanena Fongdokibani, medicine high, Matam Kiagi Mamangdagi, DM University Mahairoi Singi Kudongcha, the Basing Pukatnaba platform Ama Oidiba student union election asi Pangtoknaba, University Asigi Watliba, Din Sing Hapnaba Amadi, regular Oiba BC Hapnaba. Tengkhang Kiarakta Education Minister Commissioner Amadi Mari Lainaba Authority Kudingmakta Haiduna Lakpani DMU gi Mahairoi Singa DMU gi Makada Laidiba PG Amadi UG Mahairoi Mayamgi Chauka Thorangi Damak Student Union Ama Thambina ba Haizaduna Lakliba Sing asi Tabidana Amadi Thabakta Onthok Pidana Masagi Thogdang Khangdabagi Mawongda DMU gi Registrar Amadi BC na Mahairoi Singa Taliba demand singi resolution Bibi Rakadra Haibagi Mahutta Mahairoi Singda Makoina Paidiba Farm Sing adugi resignation Farm Sing adudagi resign Tauragani Haiduna Tawoidaba Mawong Utpaga Luinana resignation letter Pawu Ulam Laga Chat Kibagi Tawong Adu Mahairoi Singna Akan Mawongda Yaning de Haina Fongdoki Miyang Changbiyu, kani kung bakoy sa Chagitabi siya, ang tabata kani kung makan makakiyagi kudang changsila kani, hay ba si meski may kaya siya itamjagi. Khundrakpam Assembly Constituency gi manungda laiba Uyumpok Chingsangda laiba Pambaina Lutingba UNLF Gather Sing Wafam adu thadoknaba Assam Rifles thamlakpa wafam yaning daba fongdoktuna hayeng Sambraidagi hawduna Ras Bhavan fawba Peace March sama chatlagani haina Peace and Development Coordinating Committee ke President Laima Popam joina fongdorakle ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada wafam asi fongdokladuna joina hai Khundrakpam da laiba club organization kyana sinduna chatkadoriba khongset asida lamdam asigi miyamna sawgatuna saruk yabiyu amadi lamdam asigi oiriba fibam asida lamdam asigi miyambu ngak senduna laiba Pambaina Lutingba UNLF ki Gather Sing mafam adu thadoknaba Assam Rifles na thamlakpa wafam asi yaning de Khundrakpam haidiba mafam asi chinga tainana laiba mafam amani mafam asida nongma kangdana kuki amadi maitayani ki marakta khuthoknaba adumak lairi masida Central Force ni haiduna laidiba sing asina maming tegi oina laiduna micham miyambu ngak senba ngamde asigumba fibam asida micham miyambu aso enga miyaudana ba haiduna village volunteer kaya amadi Pambaina Lutingba UNLF na ngak senduna lakli miyambu ngak senduna laidiba sing asibu thokina ba wafam thamlakpa haibasi tasengna yaning de loinana Assam Rifles na thamkiba wafam adu handokadabani hainasu fongdoki Manipur da laiba miyamna punna thenami dana ngasi phau lairingai sida marakta local volunteers ingi asigumlaba lan asida ngakthokpa kudong akhoi miyambu shanti oina leinana bagi tangdu leita ba ngamdriba pusi mahing asi ingna singna leiba ngamnana bagi tamakta haiduna uimpok nungsumgi sing haiba tare khameloki result phauda samna leiba asigumlaba chingsang pareng asida akhoi Pambaina Lutingba miyamna khangnariba UNLF Manipur People Army MPA ge sigumlaba isilina using lami sanglup asina chingba adu local volunteer sing punna sumai tawdana thengkhang kayada hauja kayada thengnarakpa maitai da attack tawrakpa adu ngasi phawba defense tawduna lai hairiba masigi hairiba mafam ase MPA UNLF Pambai party gi mapung oina thawdang lobiriba asimak leiramdrabadi maigai adomda kari oithokwa oirakadabano je haiba ngamdaba fibamduni adu ngasidi lubasina sobo thawdang lobidana local volunteer sing teina pangbiaba mateng pangdana miyamna pangbiaba mateng pangdana thoningdaba thawdok kayadagi hauji phawde khara makhai di safaduna leiri haibasi PDCC gi maigi digi thamjari Kuki militant sing na maitai micham miyamda chatharakliba lana sida khun ngakliba singbu security na faba yaning de Kuki militant sing degi suspension of operation shu laktho Manipur da NRC chana halu haiba wakat sing laingakta taksinduna ngasi Kakching district ki Bijoypur da nupi singi wakat mifam chathakre Bijoypur mara paibi gi member Maheshwari na fongdorakpada Kuki militant sing na maitai micham miyamda chatharakliba lana si thatara henjalakle laingak asna lemna tharoi haina machinda lawbatamak ngaire lana si gi chaitheng phangdaba mafam amata laiselaktre mamang chatningba mafam singda iningi khatamna chacharamba adu ngasidi isagi iramda masida fawwa chatpangamdre chingkhong singya da lairiba micham miyam kuki militant singna nomoi kapsilakadra bom kapsilakatra khanbada aki akhangna thallei tangdu leitana leiba ngamdre haiki
एक्शन लेमना थारोय हागा सुम लेरे दुगा अकोई सिदा लेरिबा प्रजा मयाम सु लान के अवाब सि फंगदबा जगा बो याउद्रेबा हौजिसि कोई सि तंगदु लेताना हानगी मतौगुमना नुंसी सानना चप्पदो ओरो निंखा तमना मखा चकेरा अवंग चकेरा तौरमबदो हौजि इसागी इरमदम सिदा चप्पा फावबदे कोई सि निंगतंबा ngamjadreba aduduna कोई यारिबा मकै सरकार सिना थुबदा लान सि लोइसन बिरो कोई शांति पामी लान पामदे अदई कुकी मिलिटेंट सिंग मथक्ता थम्मिबा सुजी अथुबा मतमदा लौथोकपियो एनआरसी सलहनबियो अखोईगी इसागी इरमदम सिदा लेजबदा अखोइना कीना हंगोइना लेरिबसे करिगिनो हाइबा मतमदा कुकी सिंगसिना नारोंदा संगसिलगा बोम थादबगा नुंगमै कापसिनबगा अखोई मफम सिदा लेबदा अखोइसु याम की मरमदि करिगिनो हाइबदा कुकी हाइबा मखैसे करि हाइनी तोंगानबा जीबा अमा ओइना खल्लेबा अखोइना करिगिनो हाइबदा मोइदि अरुओनबदा अखोइदै लान से तुम लालोंग से सिल्लगा लेबनिना अखोइना मफम सिदा लेबदा तंगदु लेताना लेबा ngamde adagi सरकार सिनसु लेमना थारोय खक्ता हाइबिगनो थबक तवन थोकियो अतोपा फुरुप मरु ओइना येलो फुरुप ओइबसिंगना मिटै मैटैना एसटी लिस्ट स्टेटस तानबदा आयेत अपन पिबिगनु हाइना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी STDCM ना अपील तौरकले STDCM की पब्लिसिटी सेक्रेटरी एंड डेविसोना मीडिया दा थदोरकवा चिरोलमना हाइ थासिगे हौकिबा चैत्र 33 Old Nagai Student Association Manipur Ansamna STDCM na mitai bu scheduled tribe lista chalhanaba demand tawabu yaning daba fongdokuna Manipur ki governor da memorandum ama pisin kibegi wafam thengnare madumak yamna laibak thibani STDCM na yelho frup mitai gi damak ST status fangna bataliba si India ki constitution ki makhadani ST lista chanbegi matangda India lengakna chapchaba kanglon semduna laidibani chanbai yabra yadabra haibasi India lengakna lepkadabani mitai na ST lista chanaba claim tawbasina hana leizariba khunai thak hanthana ba natraga ona taina ba chatpegi wafam laite masi mari leinaba authority na lepkadabani haina cherolasina hai ansam natraga atai loop amana amadi furup na nungaitaba leirabadi yelho furup amana masagi constitution ki oiba ngaklo fangjana ba hotnabada yetpegi mathau state laingak to oina haina gadabani asumna yetpasina yelho furup singi marakta wakhal tanada ba thogalakpa yai hairi STDCM na amuk hana hairi madudi masina taliba ST ki demand asina hana ST list yauduna lairiba atopa furup singi interest ta karimata sokhaningbagi apamba laite STDCM na pambadi supnagi mitai na ipa ipuna thambiramba lam masida hingjenabagi constitution ki ngaklo adu khaktani haina cherolas na makhatari Board Council amasung CBSE na lauba class 10 amadi 12 ki exam ngasi pangthoklingai manungda exam sing pangthoklingai manungda miyam gi loop amadi JC na chingba singna ban general strike kuda ki oina lambi thingba asina chingba yadba makai tawbiganu haina Manipur International Youth Center MIYC amadi Maitai Tribe Union MTU gi youth wing na punna thadorakpa cherolamada miyamda appeal tawrakle MIYC की कोऑर्डिनेटर टी परिजात सिंह अमसुंग MTU के यूथ विंग की कन्वेनर हॉबिजम सुरजित मिटेना खुदेक पीदुना थदोरकपा चिरोलमदा हाई माहिरोय अमगी पुनसिदा क्लास 10 असि पुनसि के अहानबा फर्स्ट वर्ल्ड वार नि हाइनै अदुगा क्लास 12 असना सेकेंड वर्ल्ड वार नि हाई मणिपुर दा लैदिबा CBSE स्कूल सिंगी ओइना क्लास 10 दगी 12 फावबगी फेब्रुअरी 15 दगिना अप्रैल 2 फावबा एग्जाम पांगथोकले कोसेम की ओइना फेब्रुअरी 19 दगिना मार्च 12 फावबा अदुगा बोसेम गिना मार्च 15 दगिना अप्रैल 9 फावबा एग्जाम असि पांगथोकली असिगुंबा मतम असिदा लेंगा की माइकै दगी सु खुदा की ओइबा कर्फ्यू थमजिनबा मियाम तानखाइबगी मिंगदा लंबी थिंगबा नोंमै टियर गैस स्मोक बॉम्ब न चिंगबसु कापतुना मियामदा अकी अखंग अमदी लंबी चटपदा अयत अपन पिबिगनो मसिगी महुत्ता अहेनबा पुलिस पर्सनल सिंग सिजनदुना एग्जाम थाबा चटलिबा माहिरोय सिंगदा लंबी की खुदोंग थीबा थोक्तनबा ट्रैफिक कंट्रोल फजना तौबियु पैसेंजर सर्विस तौरिबा गाड़ी सिंगनसु माहिरोय सिंगसिबु हेक ngamba makai mateng pangbiyu hairakle malemgi oiba lanjau kayada lan manungda maraibak mazati adugi tungi mahairoi singi damak lanjau manungda mahailoi sangsing lona amasung fongna hangduna mahai masing tamhanaki malemgi ani suba lanjau manungda Germany na Poland da English amaga chamapan kuntra mapan dagi lising amaga chamapan nifumari fawba landarako matamda Poland na lan manungda akhanana ngak senduna mahairoi sing khuding makpu mahai masing tambiki Vietnam amadi US anina sokna kibalan lising amaga chamapan yankhai humdoi dagi lising amaga chamapan humpumapan fawbagi manungda Vietnamese singda maraibak mazati gi damak chingnung manungda aronba mahai tampam sangsing hangduna mahai tambiki aduga Vietnam gi lami sing su
Nanganda AK-47 Nongmoising Yanduna Labukta Sanpot Koiduna Chinjak Watana Haiduna Mahai Marong Amasung Fauching Putoke Aduga Amaromda Laibak Ningtam Lalho Manungda Marebak Mazati Kandava Yade Haiba Wafamna Hena Lum Kibadagi Mahiroi Kaya Ama School College Tamba Toktuna Ningtam Lalhoda Yaukibakiani Haidi Jerolas na Hai Ngasisu Aikoigi School College Tamliba Mahiroi Sing Ichilina Kayana Pangtok Liba Exam asi Thaba Yauduna Laibak Kanbegi Kuningakbegi Togdang Hena Lumna Kankibadagi Exam Thaba Yaudre Heba Pausing Tanari Masimak Maribak Mazati Hena Lumna Lokibanani Pangtok Liba Exam Sing Asida Mari Lainaba Flying Squad Invigilator Singna Mahiroi Singbu Maram Chadanaki Hanba Puning Wakalda Nungairo Daba Tabak Tong Sing Amata Tongbigan Loinana Mahiroi Singnasu Quaidegi Pukjel Sing Exam Asibu Saru Yabiu Hainasu Jerolasna Makata na Fongdokli In Kumjali Singaniga Kunitoi Amadi, Kumjali Singaniga Kulhumdogi Oina, Ani Suba Face ki Pitoktana Ladiba ST Scholarship ki Sentang Center na Manipur Lengakta, Yohan Krabasu, Manipur Lengakna, Pitoktana Ladiba, Senfam Sing Pitokpi Haina, All College Tribal Student Union, Manipur gi Mahiroi Singna Lengakta Apil Torakle. Ngasi Manipur Press Club ta Pangtokiba Paugi Mifam Amada, All Manipur Tribal Student Union, Manipur gi Human Resource ki Secretary, Wicham Dinbao, Charen Namaina Hai, Manipur Lengakna Tribal Mahiroi Singi Yengbiduna, ST Scholarship Singasi Atubada Pitokpiu, Haidiba ST Scholarship Asi Center na 50% Manipur Lengakna 50% Putoklaga, Tribal Mahiroi Sing the Pibani, Mamang Jahi October Thada Ahanwa Face ki Oina Sentang, Pitarakraba Masigi Matung, Ani Suba Face ki Oina Su Center Lengakna, Pitarakrabani Adubu, Hauzik Fauba Sentang Pitadana Laidibasi, Manipur Lengakna Atugumatamda Pitokpiu, Karigumba Pitok Trabadi, Mahiroi Singna Akan Beiho, Jangsinaba Sem Saba Loidi Hainasu Fongdoke. 2024 February Sangre, Adubu, Hauzik Fausu, scholarship disbursed to Aduna, Akoina student community ki on behalf da, Mokoiki Pendava Kayala Duna, Nasi, Akoya press meet Tozavani, Hanasu Akoi, concerned department, the Suchat Saraga, Kayara Kaizakre, Adubu, Hauzik Fauba, Akoigi, Moina assurance Libirakre, Atubu Matam the Pangani, expect also December last, expect the one hire me. January damo expect the one hire me ado Hauzik Fauba Pangre Aduna Hauziki Leriba 29th of February Asima Mangda scholarship asi sanction Tauba Taradi Akoina any forms of democratic ministry education Tautagani have said Nasi Akoi Asida Laaga declared Tauzabani Ketri Awang Laikai Degi Rebia Begum Chahi Kungamapan Surabi Mongnaha Ama Angang Unaba Loiraba Matung Laikidabagi Matangda Ngasi Ketri Mayai Laikai de Laiba A Grounda Lamdamadongi Miam Galoinana Laikidraba Raviagi Jesina Sinduna Misi Aduba Yaning Deba Fongdok Aduna Wakat Mifam Fangkre Wakat Mifam Aduda Chenaba Dr. Singi Matakta Akan Bacherak Piu Rebia Begum Gi Misi Yaning de We Want Justice Haiba Plekar Sing Paiduna Yaning Deba Fongdok Kibaga Loinana JCSC member Muhammad Khalim Sahana Hai Laikidraba Nupi Esi Angang Unabagi Damak Tang Tramapanda Jenimsta Fukatuna Yenki Madugi Matung Dr. Na Hairakpagi Matung Ina Jenimsta Ahing Lektuna Matangi Numit Tang Kungi Pung Tramakaida Normalda Angang Unakibani Angang Unaraba Pauba Nupi Esi Kaisu Tudokpa Taukide Haidi Madugi Matung Magi Nupana Mahaki Nupi Unage Haiduna Unaraba Matung Dr. Singna Operation Theater da Amok Pusin Kivani Haidi Dr. Na Imung Manung Sing da E Unit Kara Amasung Hidak Sing Taurang Tau Hairaki Pung Kara Lairaba Matung Nupi Adu Laikidre Hairakibani Dr. Singna Jackson Bawat Padigi Nupi Esi Laikidre Adubu Dr. Singge Asoiba Kari Laibege Haiba Adu Jenims ki Mari Lainaba Dr. Amadi Medical Superintendent Singna Kupna Tizinduna Kari Asoiba Laibedegi Laikidabano Haiba Tigatuna Logi Matung ina action Lokat Piu Siriba Asi Maram Jade Sibegi Proof Laitaba Mawongda Laikidaba Oibana Karigumba Lengaka Amadi Jenims ki Mari Lainaba Singa Wari Sana Driba Fauba Asi Vahakchang Lokiroi Haiki Delivery Tower Matunda, Kona, when Operation Theatre, Pujan Kibani, Operation Theatre, Puzella Matunda, Mahak, Kinupa, Sina, Kinupiadu, Karisu Soyangam, the Brave, Yani, Karisuta, Roy Habdegi, Mahagna, Yamna Wakan Nungai, Yana, they took Sarubani, Adugi Matunda, Dr. Singna, Mapanda, Mahakin Pada, Ika Padavani, E. Botal Karachangani, Aduna, Hidavan Sangani, Harapadi, Maxim Satidana. Kudakta hidak angkat lau nana question chenaba adugi condition da mahaksi yang wana hona zabani aduda Dr. Singh advice ki matungi na mana yang thajana masu yang wana hona zabani adubu
laibak thibadi kona mahaki nupasiga unaba pangkhidabadagi akonbada doctor singna matam khara chuan tharaba matungda pung khara kana kharaba matungda bimsa si leitre haiba pau hairakpadagi mahaki thamoida duki matik nungaitaba piandaba oikhi Malemgi imalongi numit ka mari leinena national seminar ama Lilong Haurebi College ta college asigi Department of English, Department of Manipuri, 𝐿𝐻𝐸 amadi research and seminar committee na punna khutsamaduna pangthokhrei thoramaduda Dr. Abdul Khair Chaudhary Head Department of Manipuri SR College Kasar Assamna Guest of Honor Chief Guest oina Professor T.S. 𝐁𝐫𝐲𝐚𝐝 Hanegi HOD Department of English Manipur University amadi Professor M.D.A. Sadar Principal Lilong Haurebi College na President Member oiki Seminar asida Professor Research Scholar amadi Mahairoi Puna Mioi Humpu Mapana paper present tauki Thoramaduga mari leinena seminar asida yumfam oiba sobenar amasu fongki Thoramadugi manung channa Professor T.S. 𝐁𝐫𝐲𝐚𝐝 na Significance of Learning Through Mother Tongue with Respect to NEP 2020 haiba hiramda wangangki Maitai Pangal Kunaida Maitelon haiba hiramda Professor Abdul Khair Chaudhary na wangangki Masagi mayek, masagi loan lejaba, awang nupot karata, masagi mahakai lejaba, Manipuri loan asina, UNESCO ki endangered language category da yorkuna, yaman nangay bebakiba mama ureti basikali deki ureti bano, kaya si ako'y napunna, kanami na bagi matamu, tentu na tengan kaya kali. Furup amagi apunbagi saktam sagatpada furup adugi mama lona achoba thodang lauduna lakli Manipuri loan asi aikhogi achoba identity amani aikhogi loan asi mutkibada aikhogi furup asi su mutkigani aikhogi loan da iba lyric sing amadi aikhogi loan sanaba drama film na lamdam asigi tradition malemda sakta pangamlebani masi loan iram dam sakta pa amadi iraipak nungsibagi lauriba thodangni loan founder ike aikhoi lingzen manana punsin bangamgani loan asi hek mangkibada aikhoi furup asi soidana mangkigani Wafam asi ngasi Patriotic Writers Forum Manipurna sinduna pangthokiba Malemgi imalongi numit thoramda wangangloi oina saruk yakibi Dr. Mairembam Vidyapati Chanuna fongdokibani Kaisampa Junction da laiba Ima Wanket Hall ta ngasi nungthil pangthokiba International Mother Language Day gi thoramaduda UNACO School gi Chairman Ningombam Iravantana athoiba mitunglen Forum gi Vice President P Bripachana athoba thoram mapu oina saruk yaki loinana Film Forum Manipur gi Hanagi Chairman S Mangoljaw amadi Laikol gi President 𝐁𝐫𝐲𝐚 Subadani anina akanaba mitunglen oina saruk yaki ngasigi thoram adugi manung channa forum asina chahi khudingi piduna lakpa Arambam Ivungohal and Binod Kumari Literary Award 2023 naha oiriba aiba thodam 𝐁𝐄𝐰𝐬 Irik Kombada Kusinaki Luinana Saknairaba Aiba Mani Tayen Jamda Pachamaite Literary Award 2024 Moirangtim Rajenda Dr. Saros Nalini Arambam Parat Literary Award 2024 Amadi Wahengbam Roman Mitaida R. Kathing Tangkul Literary Award 2024 Supituna Ikai Kumnaba Utke Irai Pa Iramdam Kannaba Imalona Lauriba Thodang Haiba Hiramda Wangang Laduna Dr. Mairembam Vidyapati Chanuna Makhatana Fongdo Kibada Manipuri loan asi kumja lisingeniga kunma thoida UNESCO na pi kiba report ki matungina endangered language map ta haibadi kudong thiningai oiba loan sing laukthokpada yaukibasi afaba kudam nate masigi maru oiba maramdi loan asida banangi amadi maitai meki chayenaba laikiba asisu amani kumja lising ma chamapan Maudrani thoida Manipuri loan asi barat ki 8th schedule da challe hairagasu 8th schedule da challaba loan asigi fangfam tokpa kana vasing chapchana fangbadi ngamdri masigi kana vasing lenga ki mari leinaba department singna fanghanaba honaba changi haike thoramadu da athoiba mitunglen oina saruk yakiba UNACO school gi chairman Ningombam Iravantana fongdo kibada maitei singna punsil laga laikai gi natraga laipa ki thakta ngasigi mirol singna nainabagi changyamna watpasina aikoigi nat kanaba honabada thintalibani laikai gi club organization association singna sana kotnabada amadi laipaki su singda nainaba
खनबदी तवी अदुबु अखोगी लोन नाट अमदी सक्तम गी मतंगदा नैनबगी चांगदी यामना वाटली मसी वालकपासी लाइवक थीबा अमनी इराबंतना मखा ताना फोंगदोकिबदा मणिपुरी खुनाई असिदा ख्वाइदगी सोथरकलीबा आसी मोरल साइंस की हिरम असिनी मियोइबा अखोइदा मोरल मांगथरकपना खुनाई सिदा क्राइम अमदी अतै थोगनिंगदबा थौदो कया थोरकलीबने हौजिक अईबा अईबी सिंगना मोरल एजुकेशन अमदी साइंस की लाइरिक सिंग इरकपा मथौ तारे भारत की एनएपी ना हाइरिबसी ममालोन लाइरिक तंबियु ममालोन योखतनबा होनबियु हाइबनी अखोइना अखोइगी लोन हिंगहनबा अखोइना लोन असी सिजनबा ngang yam tangai fade irabantan hai ai mayamna iva singduni kunai sida lehuri basi maramasina kunai sigi mang thaduna sotharakli ba kunai gi masak sing puthokduna inaraklagadi kunai asi manglomda changsin gani punba yadaba ani thokpagi chatnabi thugainaba amata oibagi wakalonda aikoi khunimak thabak tominaba ngamlagadi kunai asida atopa safu amatana chaitheng pirakpa ngamloi haiki ngasige thoramaduga mari leinana laikhidraba aiba pacha maitai आर कथिंग तंकुल डॉक्टर सरोज नालिनी अरामबम इबुंगोहल अमदी विनोद कुमार की सक्तम सिंह हाइकट लेकट तमदुना इकाई खुमनबसु उतकी लोइनना हौजिक थोगलिबा लानसिगी मनुंगदा लैखिद्रबा मैते अथौब सिंगी मफमदा मिनिट अनि तुमिन लेप्तुना इकाई खुमनबसु उतकी artistic and over thona hapa nusiba si ekna sokthar ba lani singo thona hapa sona masi lani thona thona ba lanjanga chani are badai koi chahi kaya ni wari le jaba iron le jaba culture le jaba jati ni haina lawo khatuna de alki lasi mai pak thonam loi asi masai horo thong khang ba masai identity le jaba kuru magana landa masiki jati sida olsi duna nan lawa pa nam ba hai basi ni lokong thongte आज पाउगी मरक्ता नातेन ब्रेक अमा लौमिनसे Diabetes community hingiba sing thamagi manungda control to bangamle urea creatinine wangbasu thamagi manungda hanthaba ngamle khong hamba nungai tebasu numit mangani gi manungda fahan bangamle pile saibadi nungsang nabasu chama de chama fahan bangamle cholesterol wangba numit kunida normal oi bangamle bp wangbasu thamagi manungda normal oi bangamle fatty liver oi basu thamagi manungda fagat han bangamle pumnamak natural oi ba hidak makhalna lain jabani hakchang da sokadaba side effect amata laite makata hidak chama gi mathau su taroi hena kuba parogi damak nasimak langsin birau diabetes hospital soibam lekai ayampali road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. "40 years of trusted diagnostic service, Bhavina Diagnostics." Welcome you all to Unapa School Chanum, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Breaking matungda mayam butaram nokchuri. Government of Manipur ki Language Planning and Implementation Manipur na sinduna ngasi Major Kunda laiba Manipur Press Club ta multilingual education is a pillar of intergenerational learning haiba hiramda International Mother Language Day 2024 CE palan thoram pangthokre
Tharamadura Sahitya Academy Awardee Dr. 𝐂𝐲𝐰𝐬 Language Planning and Implementation Manipur ki Director MCSL Radhakanta Amadi GP Women's College Danamanjuri University ke Manipuri Department ki Head of Department Dr. 𝐁𝐄𝐯𝐬 na mathang sitna thoromgi athoiba mitunglen sing oina saruk yakhi. Tharamadura mari lainana GP Women's College Danamanjuri University ke Manipuri Department ki Head of Department Dr. 𝐁𝐄𝐯𝐬 na hai Kindergarten dagi hauduna class 12 fauba board amadi council na loba examination singda English subject natana tongan ba subject singi question semba matamda maitei da pakum piba yabagi ayaba lairi adubu question da maitei lon yaurabasu pakum pirakpa matamda maitei lon amata piraktaba asi kari maram gino haina mairoi singda hanglubada board amadi council gi maitei lon gi oiba lairik laite textbook pirakte haina pakum pirak leba asi mari leinaba mioi singna yengsin biu amaromda National Education Policy lakle grassroots level da social welfare gi makhada lekai gi angang singda takpi tambina bagi damak tauriba anganwadi asida ABC haina takbi bagi mahut isagi irol iye koksam lai haina sandonga takpi tambi bagi apam su fongdoki Unit Public Service Commission da uji bede lo di yauri atu mai ex kai di re an na ai ato ba labor act ki ka uji pa lo ya mai so ni ara zero de thaji ide ne public de boli iba ya ni lo thaji uji central custodial se lo ka bede lo di iba ya ni si yauri but script di ba lo kai mo ni de se ka to be masi kana ni responsibility do lo da ba hai ni but action Hazero bida maroiba pamu khana pizeri Mahairoi lising kuntra matoiga chahum yankai matoina ching amadi tamgi punna center chamaga tara matoida exam thaduna kosem na loba class 12 ki examination ngasidagi hokre February kunipandagi famba haugadoriba Manipur Legislative Assembly gi session da kuki MLA tara disqualified taunaba warep laugadabani haina RPI Atwale gi National Secretary Maheswar Thongnawjam na fongdokre Amadi Uripok Chairap Court ki complex ta RAF na chatakhiba ka henba thawangbu yaningdaba fongdoktuna court complex samangda advocate singna wakat mi famkre Ngasigi una notice window na sandok chaba numidangi Manipuri pau matanga selojere mideng tabiri besimga mukahna kurumjari